Hi ma'am, ay ginungsiyo ba ngang sing ngasisu time in the work yang kam por ay na time in the work ang ka por si almost SSC gi pai ka si sugum bada related oi ba ang ka ji khayam hangi but adigi angang na su confuse oi ba jing oi ba da ina por puni ko no ay ngasi jo ina por ai bang ka ji SSC kano da hangi ba SSC GD 2019 da hangi ba kano ni question ni ko सीजे अदुगा सी याम लाइट शॉर्टकट अखोय नु वट पे याई क्वेश्चन जिना हाई रिजे ते नते 3 टेप हाई टेप अहम जि लेरे A B C I will can be filled on the overhead tank in the 4 hours 6 hours 12 hours 4 6 12 I will di mari ahum mari taru trying to have the high position have any masai mo ji ten ji head ka si de tum option me ni ko mo awards no no udo di si gi 4 ne 6 ne 12 ne sining jang ya le award and how long will the 3 tape taken the fill the tank if all of them are open the together I mean adu si je do si ate pa dra su ya re na koi na dum khanga ga le si mo ji matam kya chang ga da gi na hai bani one can with the pun can pay high tare feel je to matam the together hai bani sai chap mani A B C ji thaba masui hai bani A na pung mari de loi hai re khalo B na pung taruk da C na 12 da adu moi together su tar ga ti to gai tumai na ta bida club su tar ga de kam karam kan de loi ge hai bani okay anyway akoi ni ye ngaji ko si adumai na do same to ba on ni si awik ye hadare holai bam sa sing si anam bana shortcut to win pot pani ko adu mostly shortcut to holak pani na formula si ne di adu noi na sida mun na dum je hawlo ko sai A B C ai ba hum le A B C ai ba hum le A ba hum le lai bi kai do ge bu ai bi A B C ai ni se ju 4 6 12 adu ahan bi ji A gi je 4 ne dum lo second ji B ni se B se C B ji 6 lo C je kya no aroi bani C je lai je ado sonda 12 lai adu ta di ai na re always ahum ji LCM to tar ga di 4 6 12 ji LCM to tar ga di kya tar ge ye ngad ko C ji 2 na 4 da divide to di 2 6 da 2 na divide to di 3 12 da di 6 tare 2 na mu chalo 1 3 lai re ade di 3 na mu chalo क्या ले रहे 1 1 1 शी अदु शी ले रहे अदु तारे कोई इनटू तौरो 2 3 जा 6 6 2 जा 12 अदु ना एलसीएम जी क्या तारे 12 तारे शी ले 12 तारे मैं एलसीएम जी अदु तारे गदी मसी म कोई ओवरऑल दुनी पावर दुनी माई खाइदो सी खाइदो तारे गदी कई दोर के एम तम दा 4 ना शी 12 पे डिवाइड तौरो क्या तारे 3 6 na 12 te divide toro kya tare 2 tare 12 na 12 te tok tare gati divide ta 1 tare adui tare gati sima ma gi efficiency ji loi phange kaya no 2 3 wala na phange adui ta di ngasai gi moi total tep to puto kaya ta di si gi LCM gi 12 chi da si ahum ji na divide toro kya tare si ji swai di gi ko noi nak na evening no confusion ani si ji I ra ge na hai ra si gi 12 si da ahum je kya no magi moi ahum gi efficiency je 3 plus 2 plus 1 hai bi sai lai 3 2 1 si ahum je plus to re makha je kya ta re 6 ta re adu ta di 6 na 12 da divide to ta ga di 2 ta re adu ta di answer si kya tar ge hai matam da 2 hours changi ko मुझे फिल डाली 2 hours सी की आंसर जे क्या चुमे A आंसर जी A चुमे को सिनी अंगांग जिन आई कोई ना मुन येंग कांदा क्वेश्चन जे थरोली पार कांदे कोई नि येंग कांदा कोलो अदु तार गदी याम लाइन सी मिनिट अमदा दुम रोशन भी आबा अंकनी अदु वही याम ला चाउन एक्सप्लेन तौरबनी सी A B C तेंग हाई बि याई व्हाटएवर मोइन हाई को याई अदुबो सीजन अदुरी पर लॉजिक तुदी अमकक्तनी लॉजिक सी येंगा नॉलेज फंगब्रे मु नॉलेज फंगतार गदी लाइक तोरमु सब्सक्राइब तोरमु कमेंट पिरमु अदु क्वेश्चन जी
ahobadasu ai hapake aroibadasu ai happy nakoi mathangi angka ngai dun leram